Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami sapunapi gatre dumugi ring rahina mangkin kena rahayu nggih lan sampun sayage melajah basa Bali. Sane mangkin kecunduk sareng Bapak Edi sane pacang ngicenen pepelajaran basa Bali indik sambrame wecana. Durus biar sayang. Inggih, sane mangkin sedurung ngelantur ke materi, Bapak jagi metaken demun nggih. Sane ka pertama, napike alit-alit nanen mirengang anak sane mesembrame wacana. Sane kaping kalih, ring acara napi alit-alit nanen mirengang anak sane mesembrame wacana. Durus cawis ring kolom komentar. Inggih, sane mangkin wenten tetujon pepelajahan ring rahina mangkin. Sane ke pertama, napi tegas sambrame wacana. Sane kaping kalih, napi manten soroh-soroh sambrame wacana. Sane kaping tiga, napi manten wangun sambrame wacana. Sane kaping 4, napi manten tetikes rikale mesambrame wacana. Sane mangkin materi sane ka pertama punika indik tegas sambrame wacana. Irike sampun wenten mekudang-kudang kruna ngeninen indik tegas sambrame wacana. Sane mangkin Bapak pacang cudetang tegas sambrame wacana punika inggih punika bebaosan indik daging pikayunan sane kewedar keanggen penyanggre utawi penyapa majeng ring para tamiu undangan sejeroning acara adat agama miwah sane siosan. Sane mangkin ngelantur ke materi sane kaping kalih inggih punika soroh-soroh sambrame wacana. Soroh-soroh sambrame wacana kebage dados 4. Sane ka pertama sambrame wacana dadakan. Kaping kalih sambrame wacana kewacen. Kaping 3 sambrame wacana keapalang. Kaping 4 sambrame wacana ringkesan. Mangkin sambrame wacana dadakan inggih punika sambrame wacana sane nenten nganggen teks tur nada sare rikale maktayang sambrame wacana. Lantur sambrame wacana kewacen inggih punika sambrame wacana sane sampun meduwi teks tur kewacen rikale maktayang. Kaping 3 sambrame wacana keapalang inggih punika sambrame wacana sane sampun meduwi teks tur sampun ngapalang indik daging-daging sambrame wacana sane pacang ke baktayang. Sane kaping 4 sambrame wacana ringkesan inggih punika sambrame wacana sane sedurung tayang sampun nyiagayang indik unteng-unteng utawi kata kunci sambrame wacana sane pacang ke baktayang. Inggih sane mangkin materi sane kaping 3 inggih punika wangun sambrame wacana. Indik wangun sambrame wacana punika kebage dados 4. Inggih punika
murde, pemahbah, daging, lan pemuput. Sejeroning murde punika pates kadi judul sembrama wucana. Indik pemahbah punika pates kadi pendahuluan umpami wenten pengrastiti ring ide Sangyang Widiwasa, wenten matur pengayu bahagia majeng ring para undangan utawi tamiu, wenten nyih nayang pedewekan, taler wenten ngaturang pangen jali. Sanimangkin indik daging utawi isi sembrama wucana punika mangde anut sareng unteng utawi sareng murde. Nglantur indik pemuput sembrama wucana punika utawi penutup wenten punika sane mawasta nunas pengampura majeng ring para tamiu utawi undangan, wenten pemicutet utawi kesimpulan, wenten ngaturang penyineb ingyan punika ngaturang parame santi. Inggih sane mangkin materi sane kaping 4 utawi kaping 4 inggih punika tikas sembrama wucana. Sedroning tikas sembrama wucana punika kebage dados 5 bage. Inggih punika wicara, wirasa, wiraga, wirama, lan wesada. Sejroning wicara punika pada sekadi kewagedan utawi kewikanan sejroning ngererah unteng utawi ring basa Indonesia penguasaan materi. Nglantur ring wirasa inggih punika kewagedan sejroning ngeresepang lan ngerasayang daging bebausan utawi ring basa Indonesia penghayatan. Nglantur wiraga inggih punika semite lan laras utawi ring basa Indonesia wenten sane kuasanen gerak tubuh. Nglantur wirama. Wirama punika pates kadi intonasi suara, vokal, tanjak bebausan rikala maktayang sembrama wucana. Nglantur wenten wesada inggih punika kewagedan sejroning nyobiahang utawi ngelimbahkang daging bebausan indik sembrama wucana. Inggih alit-alit sareng sami sane jegeg lan bagus wantah kadi asa punika Bapak Edi preside ngicinin materi indik sembrama wucana. Menawi teu wenten sane metaken terus ring kolom komentar makaduaning Pak Edi ngabdiang mangde keaktifan sisya punika. Inggih alit-alit sareng sami ten krase pepelajahan basa Bali indik sembrama wucana puniki sampun puput. Menawi teu Bapak Edi wenten keiwangan utawi kekirangan sejroning ngicen materi Bapak nunas gangrene pengampura. Sane mangkin sekadi baos wewangsalane jukur kangkung musambal sere kirang langkung Bapak Edi nunas gangrene pengampura. Bapak Edi puputang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.